Ja sam u 2 mjeseca skinula 8 kila, samo sam se odrekla kruha, peciva i slatkog. Vježbam svaki dan, ne jedem poslije 6. Ok, ako misliš da ćeš do kraja života ne jesti kruh, pecivo i slatko i da ćeš vježbati svaki dan, onda je to recept koji si pronašla, koji ti funkcionira i odlično, drži ga se i sve super. Ali ako si pomislila na trenutak da će ovo nejedenje kruha, peciva, slatkog i vježbanje svaki dan biti samo jedan period tvog života dok ne dođeš do željenog rezultata, onda imamo problem. Onog trenutka kad da li prestaneš vježbati svaki dan, da li kreneš jesti malo kruhića, malo peciva, mislim kreneš, znaš, samo jedan kolačić, samo nešto slatko da stavimo, samo malo, tad ćeš biti na putu da ponovo vratiš kile. To je ono što vam govorim. Pazite na koji način i koju metodu koristite za skidanje kila, jer tako ćete morati i održavati rezultat. Tako da razmisli da li je ovo nešto što ćeš moći provoditi do kraja svog života kako bi ostvarila i zadržala rezultat.